Hagajing la kai duran kop hapdeng ka Trau FC pyrshah iakan Neraco FC. Hau pai chini gajing la kai kelas step bro arli ini tim kilkut gajing iakhait dan balak mengkijar. Kan bahwa wan peteng sekala ke arpat kemenit kebaan nyopar. Orang la kai ka Trau FC uli op yang dekaret kat hamni keba nyopar yang ba urogens. Kan ba nuduk kemenit keban nyopalai ka Trau FC kalau haban la kai tan ciplungut nagadaw ba yo pediang kat orang la kai jongka. Kan ba wala dak kan Neraco FC ka kam yo bun chance ya ka Trau FC namar ka Trau FC ka haban le kai tang ciplungut henry kan Neraco FC ka krem da ban job ka ngajing le kai bahalap ku kandai pu menit klik ku ngajing khait dan balapan Khubor ka baleng ba kani nami khait bor arli ni tim liyo bang kamai lamar cipun naga grup D Sekue bagai jila kai pedang ke South United pyrshah iga CISF Protectors. Hau paji kini jila kai kelas step bro ahli ini tim kilikut diga jingnya kai dan balak berkijar. Habawan ban pedang jikala kabar beri ke kelamit ke South United kelio pentip nengkong jegul kemni keban rusan leng bau syeti. Kat batang hadin katukan menit ke South United kelio yang bantip sejegul leng bau cetri kemni kebab hausau. Kat baharu bukur ke jingnya kai ke South United kelio penkur kenam jok hadin kalaban film. Jika CISF Protectors la arla not gul. Yang bakal digejing job ke South United kelio kemai pura lai pun hagan digejing la kai naga grup I. Kat bakas CISF Protectors kahaban up sagejing dekai ban wan kenapa kan dikena penjorong sekan knockout stage. Kijing la kasibit janbit ke Indian Air Force kan ikut sya ya ke Defender FC Khubor nyauje.